Veliki pozdrav svima! U današnjem videu ćemo pokušati popraviti ovu ako brusilicu koja kad se klikne ovaj gumb za uključivanje, na njoj se apsolutno ništa ne dešava, a vidimo da motor nije zablokiran i slobodno vrti, a na njoj se, vidite i sami, ništa ne dešava. Tako da ćemo u današnjem videu pokušati pogledati šta se dešava s njom i zašto ne radi. I da podijelim neko iskustvo sa vama i možda ovo nekome pomogne. Tako da ićemo po redu i sve ćemo detaljno proći. Tako da prvo sa čim bi ja krenuo je baterija. Nju znam da je ispravna, ali svejedno ćemo ju provjeriti. Znači prvo idemo od izvora, znači idemo po redu. Nju ćemo provjeriti tako što ćemo uzeti mjerni instrument. Stavit ćemo na mjerenje istospjernog napona. Znači ovako. Znači mjerni opseg na 20, zapravo stavit ću čak i na 200, jer možda bude više od 20, zato što je baterija puna. Pa ćemo onda izmjeriti na bateriji napon, znači tu je plus, tu je minus, pa ćemo izmjeriti da vidimo šta imamo, mada znam da je baterija ispravna. Ajde ovako. Evo, znači vidimo 20,6 V, znači baterija je skroz puna i trebala bi biti dobra. Sad, to ne mora znači da je baterija dobra zbog njezinog unutarnjeg otpora, ali ja smatram da je ona u redu. I još ćemo samo napraviti jedan test izvora. Stavit ću na svojem napajanju 20 V, znači vidite, znači na 20 V je napajanje, ne znam sad koliko se vidi. I stavit ćemo na brusilicu i napojiti ju sa tim napajanjem da vidimo će se tad šta desiti. Ova tu plus, a ova minus, idemo ju probati sad upaliti. Znači ovdje kliknemo ovo. I da, i dalje se ništa ne dešava, ništa ne okreće, nikakvi znakovi života. A motor se slobodno okreće. Tako da ćemo ju morati naravno rastaviti. Evo ga, znači vidjeli smo da u izvoru problem nije. A ne bi rekao da je baterija neispravna, jer vidi se da je puna i drugi uređaji isto imaju ovu bateriju. Imam i brusilicu koja je na ovu bateriju reflektor i oni svi rade. Tako da idemo sad rastaviti ovu brusilicu. Inače za bateriju provjeravati ni ne treba vam mjerni instrument. Možete sami spojiti ako imate baš jaku bateriju. Možete vi spojiti neko drugo trošilo i vidjeti da li radi. Tako da teško baš sad da je baterija kriva, mada naravno može biti i to je jedan češći problem. Ali onda znate ako baterija ne valja, jer onda se neće puniti ili tako, nešto slično to iz nekog mojeg iskustva. Tako da ipak moramo otvoriti ovu brusilicu. Znači tu imamo par šarafa za odvrnut, znači šarafi su križasti. Da, nisam spomenuo, znači brusilica ima 3 kontakta, znači jedan je plus, jedan je minus i u sredini imamo ID, znači na bateriji je označeno ovaj srednji pin, piše ID, to znači na engleski identification, što znači da je to za komunikaciju između baterije i brusilice. Brusilica zahtijeva, puno muči bateriju, zahtijeva puno energije dok radi, jer se puno optereti i optereti bateriju i sve. I onda ima komunikaciju između baterije i nje da, na primjer, kad je baterija prazna, da se brusilica ugasi, da se ne može paliti, da bateriju ne isprazni do kraja i da ne uništava bateriju. Ali sad nam to nije toliko bitno, ali čisto da znate. Idemo sad brusilicu rastaviti. Evo ga ljudi, brusilica je uspješno rastavljena. Vidim sad ovu žicu koja bi trebala biti plus kontakt da se odlemila od ovog tu prekidača. Ja sad ne znam da li sam ja to sad napravio ili je to bilo, ali svejedno ćemo ovo uredno ispitati. Što se tiče ovog ID kontakta, to je samo otpornik koji ide na minus. Znači, hvala Bogu, nema tu neke elektronike. Idemo sad ispitivati, znači ispitat ćemo ovaj otpornik ovdje, ispitat ćemo ovaj tu prekidač i motor jednostavno možemo sam provjeriti otpor. Tako da možemo krenuti sa ispitivanjem prekidača. Ja ću naravno koristiti mjerni instrument. Stavit ćemo ga na pištalicu i možemo provjeriti prekidač. Ok, ovo sam maknuo.
Znači, jednu pipeletu ćemo staviti na ovaj kontakt prekidača, drugu na ovaj kontakt od prekidača i ako prekidač kliknemo, instrument mora pištati. Evo ga, instrument pišti. Znači da je prekidač ispravan. Za one koji nemaju mjerni instrument, naravno mogu to ispitati drugačije. Možete si spojiti najjednostavniji strujni krug jel koji postoji, znači žaruljica. Spojite si ju na izvor i imate onda, ja ću ovo spojiti ovako, samo malo, ovako, ovu ovako. I evo, sad imate dva kontakta za ispitivanje i sad kad ta dva kontakta spojim, ova lampica će pregorjeti jer sam stavio na 20 volti. I evo ga, napravili ste si ovo za ispitivanje, samo ovo da maknem da se bolje vidi. Znači imate ovo za ispitivanje, znači jedan kraj sam jednostavno spojio sa plusem od izvora, stavio sam na 3,5 volti jer sjelica radi na 3,5 volti i sad samo dok ove žice spojim, ona će mi sjelica svjetliti. I jednostavno to primijenimo ovdje, znači isto je ko sa instrumentom, jednu žicu ovdje, drugu ovdje i sad kad kliknem lampica mora svjetliti ako je prekidač ispravan. Evo ga. I mislim da bi to svima trebalo biti jasno, znači normalan strujni krug sa prekidačem. Znači to bi svima trebalo, to bi svi trebali razumjeti i svima bi to trebalo biti jasno, a instrument jednostavno, on pokaže da je otpor mali i onda se čuje ovaj zvuk i onda znamo da je ispravan, zato što je otpor mali kroz ovaj prekidač. Isto tako smo potvrdili i ovako da se ne treba sa mjernim instrumentom. Mislim, onaj ko kuži šta radi, možda je bolje i ovako, eto. Onaj ko nema instrument, može ispitati ovako. Znači, ok, prekidač je ispravan. Možemo još provjeriti elektromotor, tako da isto stavimo jedan kontakt od sjelice ovdje, drugi ovdje. I ona bi trebala onak malo slabije zasvijetlit, zbog otpora od elektromotora i evo ga, ona svijetli. Ne znam da li vidite, evo vidite. Samo što tu ne možemo znati koliki je otpor, mislim možemo, ali treba više stvari izmjeriti. Tako da ću tu staviti mjerni instrument i evo da pregledamo još elektromotor, mada mislim da je on ispravan. Ipak je onda samo da se ona žica odlemila i to je to. Evo ga. Znači stavit ćemo na elektromotor. I evo ja vidim tu 2 ohma. Ne znam sad koliko ćete vi to uspjeti vidjeti. Evo ga, sad bi trebali vidjeti. Mislim da je ona 2 ohma bilo da sam spojio kratko ovaj motor, da to nije dobro, samo malo. Evo ga, kaže, znači negdje oko 1 ohm, 1-2 ohma, što, ajde, mislim da može proći, bitno da nije otpor beskonačan, jer bi onda znali da motor nije dobro, jer su onda zavoji negdje odspojeni i to ne bi bilo dobro, ali vjerujem da je motor ispravan. I njega ćemo sad provjeriti, tako što ćemo spojiti laboratorijsko napajanje na njega. Njega ću tako provjeriti, znači stavit ću jednu žicu ovdje, drugu ovdje. I vidite da, evo, elektromotor na 3 volta radi. Znači da je elektromotor ispravan i da je jedini problem u ovoj tu žici koja se odlemila, koju ćemo sad morat zalemiti. Evo ga, elektromotor, kao što vidite, radi na laboratorijskom napajanju. Znači motor je ispravan, prekidač je ispravan. Jedino što se odlemilo je ova tu žica koju ćemo sad zalemiti ovdje. Evo ga ljudi, kontakt je zalemljen i to mislim da poprilično dobro. Tako da sad ćemo ovo sastaviti i idemo vidjeti da li ovo radi i donesti neki zaključak za kraj. Evo ga, kao što možete vidjeti, brusilica je uspješno sklopljena. Evo ga, vidite, sve lijepo sjelo i naravno sve mora lijepo sjesti na svoje mjesto, znači nema na silu i nabijanja, jer to neće ništa pomoći. I evo ga, sad dok je sastavljena, idemo ju testirati. Tu je baterija, idemo staviti ovo tu. I možemo vidjeti da li radi. Palim.
I evo, kao što možete vidjeti i čut, brusilica i dalje opet radi. I radit će opet, evo, ja vjerujem dugo. Eto, vidjeli ste u čemu je bio problem. Znači, eto, problem je bio, vidjeli ste, evo, i sami, znači, bila je prekinuta jedna žica, znači jedan kontakt i naravno, bez toga ne može brusilica raditi. I evo, neko da nije ovo otvorio i pogledao, neko bi, ja vjerujem, evo već to odavno bacio i potrošio novac za novu, a kad se evo i da stara, ajmo reći stara ovako popraviti, na tako neki glup problem, znači vidjeli ste nije bio problem ni u bateriji, ni u prekidaču, ni u elektromotoru. A inače, šta se tu najviše desi? Evo ja sam iskreno mislio da je u prekidaču problem, jer kak se brusi ima jako puno prašine, pa onda uđe u prekidač i onda prekidač, ajmo reći, zacvika i onda ne radi dobro. Ali evo, bio je problem u kontaktu, što desi se dok radimo s brusilicom, dok idemo stalno sim tam, ovako gore dolje i radimo s njom, ima puno vibracija i pomicanja i onda evo, normalno da se je žica odpojila. Tako da eto, ja se nadam da je ovo nekome pomoglo. Vidjeli ste kako se ispituje baterija, kako se ispituje prekidač, elektromotor i to bez mjernog instrumenta. Ako ima bilo kakvih pitanja, može napisati u komentare. Na sve komentare odgovaram. Tako da, eto, ne znam više što da dodam. Tako da eto, hvala vam što ste gledali ovaj video, a vi se vidimo u sljedećem. Pozdrav!